Živjo, sosedje, spoznajmo se. Jaz sem Batman, najpametnejši. Jaz sem Spider-Girl, najhitrejša. Jaz sem Harley Quinn, najlepša. Jaz sem Hulk, presenečenje. Čas je, da nekaj razbijem. Hulk, ustavi se! Oh ne, naše stvari so bile tam. Zberimo jih. No way. Excuse me? Ideja. Močan udarec. Toliko stvari. Wow. Postal je trd. To potrebujem. Wow. Wow. Aha. Potrebujem tiste avtomobile. Samo če razbiješ vse črne balone. Enostavno, ker sem Batman. Excellent. Ampak dal si mi samo 2 puščici. Resnično. Hey. Ideja! Aha. Ha, ha, ha! Kaj je to? Kako je to mogoče? Čakam na svojo nagrado. Vzemi svoje avtomobile. To mizo bom vzel tudi jaz. Zakaj? Poglejmo, kaj ima tukaj. Spider, Hulk. To bom vzel. Poglejmo, kaj je tam. Batman, točno to, kar potrebujem. Spider, avto. No way. Pajki, počakajte, tudi jaz sem pajek, živjo, oprostite, fantje, to potrebujem. Svinčniki.
sestavljanka. Wow. Znamke. Barvanje. Potrebujem osvetlitev v svoji sobi. Hej, Marija, poglej tukaj. V redu, gospod Pajek. Excellent. Pokazal ti bom, kaj lahko naredimo s tem. Oh, yes. Poskusimo ustreliti mrežo. Fantastic. Vav, hej, prijatelj, to je moje. Vso to stvar moram odnesti v svojo sobo. Oh, yes. Aha. Fantastic. Tako udobno. Fantastic. Oops. Oh, yes. Oh, yes. Ja. Poglejmo, kako svetlo to sije. Aha. Oh, yes. Oops. Oprosti. Ni slabo, ampak nekaj manjka. Oh, yes. Ah, ni smešno, ne vidim ničesar. Hey. Hej, imam idejo. Wow. Oh, yes. Zdaj izgleda popolno. Aha. Moja soba še ni končana. Moram prinesti še več stvari. Okay. Kje je Harley Quinn? Mislim, da moram vstopiti skozi ta vrata. Hej, ta ključavnica me ne bo ustavila. Toliko stvari. Poglejmo jih. Lep čopič za lase. Oh, yes. Fantastic. Lepo ogledalo. Mislim, da je to preproga. Oh, yes. Yes.
V primeru, da danes dežuje zvezek. Tako okusno. Bom vzel to, toliko stvari, kako jih lahko nosim. Uporabil bom veter, da bom nosil vse. Vse, kar potrebujem, je tukaj. Batman igrača. Še ena Batman igrača, počakaj, ali je to nahrbtnik. Dajmo to igračo sem. Ja. Batman škatla. Vzglavnik. Toliko stvari, potrebujem nekaj, da to spravim noter. Točno to, kar potrebujem. Velika kovček in Batman kovček. Tako veliko. Dojenček Batman. Excuse me? Batman bomboni. Tako lepo, Batman skodelica. Wow. Vav, cool. To je tudi tako cool. Izgledaš dobro, prijatelj. Skodelica. Vav, kostumi. V redu, popolno, tako lepo, ni moja velikost, ampak jo bom uporabil nekoč. Wow. Čas je, da se vrnem v sobo. Oh, yes. Aha. Yummy. Wow. Oh, yes. Tako lepo po. Oh, yes. Hej, daj me nazaj. Oh, yes. Presenečenje. Oh, yes. Excuse me? Hey. Kaj je to? Ups. Fantastic. Aha. Zdaj je moja soba pripravljena.